Play Media predstavlja sertifikovane kurseve, osnove audio produkcije, produkcija elektronske muzike, pop rock produkcija, Cubase, Ableton Live, Soundforge, video produkcija, video montaža, odnosi sa javnošću, medijska pismenost, od 50 do čak 70% popusta. Sve informacije na telefon 063 580 767. U ovom videu vidjet ćemo šta je to Groove Pool, koje su njegova podešavanja i neke od kreativnih načina koje biste mogli iskoristiti u vašoj produkciji. Šta je groove u muzici? Ne postoji tačna definicija ili jednostavno objašnjenje. Groove je svakako ono što je muzici daje određeni rhythmic feel ili swing što bi rekli džezeri, dobija se artikulacijama, naglašavanjem određenih nota, dodavanjem kratkih pauza. Posebno je važan ako muziku koju pravite ne svirate, već unosite note ili ritam pravite pomoću miša ili pencil toola. Tada u većini slučajeva svaka nota ima isti velocity, savršeno je postavljena na grid. Dodavanjem groova vaš ritam će sigurno dobiti na prirodnosti. Napravit ćemo sada jednu vrlo jednostavnu demonstraciju koju biste mogli čujeti ovo o čemu pričamo. Imamo ovdje drum rack, napravit ćemo jedan MIDI file. Dodat ćemo recimo osmine na hi-hate. Ovako će to zvučati. Sada ćemo dodati groove na ove hi-hate. Da biste pozvali Groove Pool, prvo morate otvoriti ovu ikonicu ovdje sa vaše leve strane. Ovdje vam se nalazi Groove Pool. Groove ćete naći tako što ćete recimo otići na desni klik, Browse Groove Library i one vam se nalaze u okviru PEX-a. Ovdje imate više foldera sa različitim groovovima. Ajde recimo probamo neki swing, MPC. Imate preview groova. Kako ćete dodati groove? Ima više načina. Jedan je tako što ćete direktno odavde iz libraries prevući groove na MIDI klip koji želite primenite. Drugi je da ga prevučete prvo u Groove Pool. Možete zatim odatle prevući groove direktno na MIDI klip ili ovdje u okviru Clip Properties imate ovdje groove dole, padajući prozor. Ovdje se pojavljuje ovaj MPC8 Swing 59. Tu će se pojaviti svaki naredni groove koji budete dodavali u Groove Pool. A sad ćemo dodati da biste mogli tačno da čujete kako će da dođe do promjene. Undo. Ono o čemu smo pričali, direktnim prevlačenjem na klip. Definitivno razlika se već čuje. Ono što je važno je još da znate da svaki groove možete dodati real time kao i sve ostalo u Abletonu. Sad ćemo isprobati još neke od ovih preseta. Možete ovdje pomoću hot swap dugmeta. Idemo real time. Ili da probamo neki drugi folder, recimo ove Logic, probat ćemo opet osmice. Potrebno je da znate da ovi fajlovi u kojima se nalaze groovi nisu ništa drugo do MIDI fajlovi. I ako niste sigurni, a sigurno nećete znati na osnovu naziva kakav groove se nalazi u kom fajlu, dovoljno da prevučite bilo gde na MIDI kanal i otvorite i evo jednostavno ćete naći sve informacije o tom groovu. Groove je u stvari najobičniji MIDI file koji sebi sadrži samo dve informacije, a to je vreme kada se određena nota odsvirala i njen velocity. Što se tiče ovih drugih opcija u okviru Groove Poola,
Prva opcija vam se nalazi ovde, naziva se Base. Ona predstavlja notne vrednosti na koje će biti primenjen groove, koje naravno idu od 1/4 do 1/32, već kako se kaže. Zatim ide ovde quantize ili kvantizacija. Šta to konkretno znači? Kada je kvantizacija stavljena na nulu, odnosno ako bismo, izvinjavam se, stavili prvo na 100, to znači da bi Ableton prvo na vaš MIDI klip primenio kvantizaciju i sve navuku apsolutno tačno na grid i tek potom primenio pomeranja u okviru groova. Kada stavite nulu, to znači tog procesa neće biti. Timing, u kojoj količini, u kom procentu će doći do modifikovanja vašeg MIDI fajla, odnosno u kojoj količini će se primeniti vaš groove. Velocity je isto taj odnos, ali samo se odnosi na velocity. Ovo je timing, prosto kad će nota biti odsvirana i za koliko će biti poverena, a ovo je promena u velocity-u i ovaj random je u stvari dodavanje određene randomizacije u okviru MIDI fajla. Ableton će prosto sam primenjivati neku šemu, malo će pomerati levo-desno. Sve vrednosti preko možda 10-15% bi već po meni bile poprilično, ne bi odradile funkciju. Sad praktična demonstracija istih. Ovaj kako se čuje, kako smanjujemo timing, tako će biti kao da smo odradili maltene undo. %, značajno izraženiji zvuk, velocity. Velocity ima još jednu dodatnu opciju. Pored toga što može da ide znači, do 100%, također može da ide u minus 100% i to bi značilo da u stvari će totalno obrnutu proporciju primeniti na vaše MIDI note. Trenutno samo čujete promjenu koja se dešava u okviru MIDI klipa, ali se ne vidi ovde. Da bi se to također videlo, potrebno je da pritmisete ovaj commit u okviru clip propertiesa. I evo sad se tačno vidi svaki pomeraj za koliko je koja nota skraćena, produžena, odnosno do razlike u velocity koje su nastale primjenom tog groova. Pošto ste pritisnuli commit, više ne možete vršiti izmene u okviru tog groova, kao što vidite ova polja ovde u Groovepolu su potamnela, tako da je prosto ta promjena trajna. Naravno tu je uvek CTRL-Z ili undo i povratak u pređašnje stanje. Za kraj ovog prvog dela napravit ćemo još jednu praktičnu primjenu groova na jedan malo koliko toliko kompleksniji ritam. Napravit ću novi MIDI file. 2 bara ćemo ići, recimo, idemo pencil tool. Još nešto malo da ubacimo. Recimo nešto ovako i relativno jednostavno. Naći ćemo neki odgovarajući sada groove za ovo, da bismo osjetili razliku
Idemo u Libraries, recimo uzet ćemo nešto iz MPC-a. Probamo neki drugi. Promenu velocity-u. Invertovano. Primenjena je kvantizacija od 20% pre nego što je primenjen groove i recimo još ako bi dodali timing 100%. Duplirat ćemo kanale da napravimo AB test. Ovo će nam biti kanal, u ovom će nam kanalu biti bez groova, u ovom će nam kanalu biti sa groovom. Bubanj, ritam sa groovom, jedinica, dvojka bez groova. Sad ćemo čuti razliku. Sa. Bitno se ćemo i commit kako bi se prosto fizički vidjelo pomeranja određenih nota i razlika u velocity-u. Sad bez. Sve note potpuno istim velocity-em, jer smo ih prvenstveno ukucavali pomoću pencil toola. Idemo još jednom sa. Eto, toliko za ovaj prvi deo. U drugom delu, odnosno u drugom videu vezanom za Groove Pool, napravit ćemo demonstraciju kako možete preuzeti groove iz neke pesme koja vam se sviđa i kako možete primeniti groove na audio klipove.